सक्स्टा जोजलपा छिकपे सक्स्या मफुजी रिउमटी तया ठौया सचिव नियपिको नेवा मिजोजना छिकपे न्यने हाजिर जुवे ठौया जाजले सकल नियम पास पिन्ता जोजलपना पान लस्कुस्तु ठौ नेपाल सम्बत छिन्छ व पिपी 14 द्वार सिख अटैको 2081 साल वैशाख महिने 8 गते सञ्चरबार थोया वेगो सोमबार अप्रिल 22 तारिक हुन अन्तर्राष्ट्रिय पृथ्वी दिवस नाम हनावया चौंडो सन् 1970 साल दक्षिण नापा पृथ्वी दिवस नाम हनिगु सूर्य आउख थोया उद्देश्य थयुगे पृथ्वी त बचाया आउख उद्देश्य मध्ये पृथ्वी व ठन्चोपी जीव त बचाया आउन ख पृथ्वी त व ठन्चोपी प्राण त खतरा ज्यावया चंग छेटे कार मध्ये छ व प्लास्टिक व ठुई डेगा तको वस्तु न हानि ज्याचन थयुगु ख उके ठजाको प्रयोग सन् 2040 साल तक 60% कम याउट टाट्या टौटो ठजाको टाट्या टौ छइले नेपालले न प्लास्टिक मछलीको अभियान झ्याको ख खास न प्लास्टिक झोलायना लकस दूषित जोगो खुशी पुकु त जाम जोगो आदि खपिट हो ख तर प्लास्टिक व प्लास्टिक सामान्य गुल्टक प्रतिबन्धको सम्भव जोटयो खैन बस जो ख ठौकने छे सामान से अस्पताली सामान तकन प्लास्टिक डेका टौटयो खनौ या चौटो तर ठोकै प्रगति जिमोफचा तस्क सालुको झोला छटैटा राछ प्रतिबन्धले सफल जोगो ठौकने पृथ्वी छौ कथा उसा मर्याव या चौडो अठे उठ्याङ मरुको कारण प्लास्टिक कारण जोखमको मनुटसा डेका टौको ग्यास एसी कल कारखाना गाडिया क्वादन प्याउको क्वा अर्थात् तापक्रम शहर विकास या जंगल मासे ज्यावङ व मनुटेको कारण पृथ्वी त मापे प्राण त ह्रास ज्यावङ आदि कारण याना न छिचना चनको पृथ्वी नियनिठ उसा मर्याव या चौडो उसा मुर्गो पृथ्वीले चुनाचुनी पे छिपिन नियनिठ नुनुको लोचा उसा मर्याव या चौडो पृथ्वी सम्पूर्ण प्रान्त उमंका सम्पत्ति ख थोछम टोचान सेकया मनु किसी गेरमे हे चापिन ततरी पे जन्तु टेगुना उलिया हक दुगु वस्तु ख उकि तो पृथ्वी महत्व टड ठय महत्व ठया आदिवासी तापिन सा नापान से पृथ्वी अथवा प्रकृति त सम्मान याना पूजा आज याना वया छु ठोंटक नदनी ठय कथा नेवाटे स पृथ्वी महत्व लुमंगा ठय मान सम्मान या कथा सिद्धनक हनावया छु सिटी नगा खनो लय स्रोत जग यचु पिचु याउ मजुसे उखन धरती मारका बैठन पुज याउ या ठोटैगो उबले नेवाटेस पृथ्वी मोटो ठिका ठिटा बचया मारेको शिक्षा ख ठोक युनेस्को सन् 1970 साल चाल उबले निसेन्ट पृथ्वी दिवस का डास तल मोनोटे कारण ना पृथ्वी आयो चिया क जो वना जंगो वैज्ञानिक टेसन स्वीकार्या उकि गुलिफो उली छिचुनि मागो पृथ्वी बचाया पाखिना ध्यान वनि मनका अन्तर्राष्ट्रिय पृथ्वी दिवस लस्ता सक्ष्ट भिन्तना देछासे लकस्य गुणगान नाटो मे पाखे ठौय नापाङ मे हाके मिच्याटम राज भाइ जकमी लेटयाटम हरिशरण सामी मे हालाटम मदर कृष्ण श्रेष्ठ जिम्बाजा मुलेटया कनाटको बाख न्यरे मस्त कन्टेना वया छफु बाख जिम्बाजा मुलेटया कनतगु बाख न्यरे मस्त कनेतेना वहे छपु बाखो जिम्बाजा मुल्ले तया कनत गुबाखो न्यरे मस्त कने तेना वहे छपु बाखो जिम्बाजा कंगु बाखो बजे पिनी पाले झिगु दे चोजा बाजा बजे पिनी पाले झिगु दे चोजा विष्णु मति बागमती कल कलया विष्णु मति बागमती कल कलया चुकननी बाफुका ये चुपी चुधा सोथा पति पुर्खा पिनी हिचती नस्वा जिमी बाजा कंगो बाखो देखो न्यंक अन्न सैगो तत
फागु देखो न्यंक अन्न सैगु तत फागु गुया फुसे चकलिक वाउसी चोगु गुया फुसे चकलिक वाउसी चोगु नख चख झत्रा वई मन चंधा दुख सिया चती है का नेगुन ससा जिमी बाजा कंगु पाखु देग फल चालू हिते कलाकृति जा देग फल चालू हिते कलाकृति जा जिगु भाषा संस्कृति है जिगु थगु पाहो जिगु भाषा संस्कृति है जिगु थगु पाहो तिबी मरु मुटर मरु छुए मरु सानो उगु इले तलु मत देश झझधा जिमी बाज मुले तया कन तगु बाखो मेरे मस्तक कने तिना वहे छपु बाखो जिमी बाज मुले तया कन तगु बाखो मेरे मस्तक कने तिना वहे छपु बाखो जिमी बाज कंगु न्याना जिला सोनी गई सबैटे बखान नाटौ मे राजभाइ जोकमी जुन तस्क बालक सोनी गई सबैटे त निव्याटौ दो अले मिटा लुएको संगीत न खुस्ट्या न्याना जंदो अले हालात म मरि कृष्ण श्रेष्ठ इला सुखला मिन्य वेकला मुसमुस निला मस्ते त मिन्य गा चोठे चो मेडुंगा सराठे वंगु ज्याजोदिना ठिठी कथा स्टिकर नपा जोजलपा पिन्तुना सुब्या छया डिप्ने ना भने डगले नपांगु नान्दु सुदेश लाकार कान्छपाई कोजु विद्या प्रदान परिवार राजु सिक्राकार रवि जोशी रत्नमाया जोशी प्रकाशमान सक्को रवि राज लवत रमेश कपाली रानी शोभा महर्जन रत्नमाया घोलु गीता खर्गी रवि जोशी किरण खर्गे व दिकपाल कायस्थ ठटे वंग ज्याजो मुकन चाहिँ नेपिमेश नचने शेरना डिगडो उकी मध्ये जयप्रकाश साके राकेश महर्जन चन्द्र हेरा पुरुषोत्तम तमखु रमेश कपाली सानछोरी साके अमर बहादुर डंगल राम बाबु श्रेष्ठ निनु श्रेष्ठ नरेश श्रेष्ठ मदनमान राज भण्डारी राजवीर डंगल जयप्रकाश साके तुलसी श्यामी आनन्द मोहन रञ्जित व नरेश यम श्रेष्ठ तुलिमध्ये रमेश कपाल जो नि छौ ग्रुप व जयप्रकाश साके जो निगो ग्रुप मदनमान राज भण्डारी जो पेंगो ग्रुप शेरना डिगले छिक्मे सक्छ यको सुबाडो आठो ढुंका कमेन्ट बोनीको छ संचारबार खाइसनो अथवा नोग डजुया अपो चाहिँ नियम पास्मिन चाहिँ नोदै पिन्टन छ्याउ दो ठटिया डक्ला नापाउ चाहिँ पिन्टन दो राजवीर डंगल जो वेकला चाहिँ ठुक्ना पिन्टन बियारी दो नोग डे नोग बिचाजुना नोग ज्याना देव जनिया सेवा भावना बोल्नेमा सक्ष्ट पिन्टन डकाटे दिउ दो अठिया हन त राजभाइ डंगल जुन ठुक्ना चुइ दिउ दो ठौ टोखा सपन तिठै तडङ मेला जुइ गाना चाहिँ वेकला ठै दिउ ल ओखन खाइसनो सपन तिठै मेला जुइ छि सक्छना न सुगे ल अले राजवीर डंगल जो सक्ष्टा चाहिँ लस्कुसना याना दियो ख ओखन ठटे अपडेट न साके जो खाइसनो विक्रम सम्मत 2081 सक्ष्टा पिन्तन देछना रका वेकला जुइ थेन दो ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जुन जो जल्पा शान्त्रा जो पिन्स्ट नोदय शुभकामना नपा ठो जाजो नेवा मिजो सकल नेवा समुदायले अझ यक्को नियम पिन डटी लोकप्रिय जुइमा रका वेकला चाहिँ पिन्तन दियो जुल ठटे राजेन्द्र विश्रेष्ठ जो पिन्स्ट जो जल्पा शान्त्रा जो विक्रम सम्मत 2081 नोदय पिन्तन टका टेदी थेन दो गंगा बहादुर महर्जन जो शुभकामना बिहारी दो ठटे आनन्द मोहन रञ्जित जो खाइसन व विक्रम सम्मत 2081 सक्ष्ट पिन्तन देछना भवतु सब्ब मंगलम नेपाल सम्मत 1144 चौलाठो पञ्चमी शनिबार 1144/6,1/5
कमा सा जुजल्पा फिस्ट सकल नेपामी पिन्टर गाजने वेकला चाहिँ चोइदी थिएन मगमग अमाटे जुवा ह्यापी न्यू इयर काटे दुदो ध्रुवलाल ताम्रा काटो विक्रम सम्म 2081 नोरे लस्ता ज्याजो याकोमी पासा शान्तरा साकेना प सष्ट पिन्तुना काटे दुदो थेन श्री कृष्ण जोशी जो जुजल्पा नोड विक्रम सम्म 2081 साल या पिन्तुना का चोइदी दुदो थटे मदनमान राज भण्डार जोजल्पा शान्तराजु नमस्कार भवतु सब मङ्गल आज नेपाल सम्बन्ध 1144 14 पञ्चमी शनिबार 1144/6,1/5,7 को दिनमा सबैले जोजल्पा फिस्ट सबै सुखी र निरोगी हुन् 13 अप्रिल 2024 ह्याभ ए नाइस डे आज 2081 को पहिलो दिनमा श्री शनि महाराजले सबैको कल्याण गरून् नुडन 2081 पिन्तुना सकल नेपाली पिन्टरका वेकला चोइदल आ वेकला चोइद दिथन नेपाल सम्म 1144/6 गएको दुला ठकै यो त नेपाल सम्म त्यो गोक्समा त दिन गणना नै होला ठकै बारे जिन मुसिउनी आ ठगुका मुख वेक्न नपाचुया चाहिँ छि सम चाहिँ आनन्द मोहन रञ्जित जुन ठुक्न चोइदिदु ठो छौ फर्मुला खला ठोचके बारे चाहिँ जिम मुसिउनी लिपठके चाहिँ सिक्यो कुटाया वेगा पिन्ट युको स्प्याडो ठटे विजय दुवाल जु अर्थात दुवाल विजय जु बिस्का जात्रा सोच हाट इनाप्डो गुर्जु नाप सकले ज्याजो नेना डिपि पासपि रका चाहिँ वेगला छिटा बना डिगले वेगा त युको स्प्याडो दुवाल विजय जो आजिन था यले न बुन्दिया जात्रा टेनला बुन्दिया जात्रा सोच आसा हला लुमंग चासा तका चाहिँ निम्टा बिउ जुलका ठटे अनिल स्वाल जुन जुजल्पा शान्तराज मेजो 153 बाला सुब्यार काटे दिथे त कान्छ भाइ ज्याफु जुन जुजल्पा पिन्तना काटे दियो रविन्द्र महर्जन जुन ठुक्न चोइदिदो विक्रम सम्बटे खाइ सलो घचक सलो चर्चा जुगले सलो बारे छकोच खन्टन टेना सोनिगले गनगन प्रचलन डो व गब्ल्यानिसिया प्रचलन वोल्टेको मुसिल छिटाठन काटमले पश्चिम लाग्या प्रत्येक सोलो बले कर्नामे देव पूजना बनी फयनेगो लागि सोलो गुठी निस्ना टगडो थजा गुठी छौया गामे निगो सोंगो पिंगो टक्न डोठो चलन आटक्न दनि ढगा चाहिँ रविन्द्र महर्जन जुन चोइदिगो दुलाला आठो चाहिँ वेकअप नि गामे छौ जको मुखो सोंगो पिंगो टके चाहिँ ठो गुठी दुयो दुडु हेका चाहिँ वेकल जानकारी बिया छौ छिस चाहिँ अकेटा चाहिँ सोलो गुष्टा आउटका याना छौ टोला आ जिमठा तल्याना थम चाहिँ सोलो गुष्टका चाहिँ छौ गुठी डु अले अकेट पनि गुठा त चाहिँ ओ सोनो सोनो पटिया चाहिँ पुंगे देठा होना अले चाहिँ छेवया चाहिँ वेक पनि छुयामा मखला ए या पटि चलन चाहिँ थन यले न दो तुलसी सामी जुन ठुक्न चुइदिदु जे हनिबम भाजु प्रकाश सामी नपन स्वाफु ब्याका गुरु पाप्या झिउठो ज्याजुले हेट कुटोना दिटा जिमु मंका इना दोसबा पिन्ट ढका वेकला चुइदिदु ल आ वेकला चाहिँ प्रकाश सामी त चाहिँ लुमंगा ल प्रकाश सामी ठौया किस्म चाहिँ वेक यो प्रतिभा डुमपट्टि व्यक्ति टुख प्रकाश सामी जी मनन स्यो प्रकाश सामी जिमुना चाहिँ जिता बालके मस्यु छिसम लगाटा आस वेक नपन चाहिँ गुज्जको पापी मको मैमको ठन छिस चाहिँ ग्वाली काफो वेकला हन ठुक्न चुइदिदु छुडी गुगो इले न्याय ख छिउ ज्याजो ढका वेकला चाहिँ थैदिदु ल नप मे वाले मा यो बा जिमसा नेवा पा खला मसलो टाइगो मी लागि इनापना चुना टकान वेकला चुइदिगु जुल खास न तुलसी सामी जु छिगो ठो ज्याजो रका चाहिँ शनिबार पटिएका न्याब्ल्या शनिबार पटिए प्रत्येक शनिबार टाइनी मखला प्रत्येक शनिबार पाखे चाहिँ सुते 8-9 बजे चाहिँ चिस्न चाहिँ ठगन पोस्ट नागे चाहिँ दो तो फेसबुक लगाएर चाहिँ युट्युब हैन जिगो शान्तरा साकी च्यानलले छ चाहिँ जी पोस्ट नाबया वया चाहिँ टुकला नेना दिसकेन है अले छि चाहिँ योमा योबा जिमसा नेवा भा ला मसला तापटि मेजि मात्र मलाई लिके मोटर धुमिल दु खला ओके सत्त चाहिँ नेवा भा सम्बन्धी छपट मेचटा चाहिँ छु नामे दिसा चाहिँ नेवा जी नेवा जुया ठग भाषण नो छिगु स्नचकी छिगु त चलन मस्ते त नस्या हुनु ठोमी च्या तम अले संगीतया तम दिलीप संगम ख अले हाला तम चाहिँ राजकुमार जोशी ख थो दिलीप संगम मरे अंगल आठौं राजकुमार जोशी वेक यो मेचिसना उली निन मन नाप्सक सापे वेक बेबे जु खला निना दिस थो न्यो मी तस बालापटी ओ टाइम चले जु मी ख ठोमी छु नामे जुल नेवा है जुया फागु भाषा नवैनु झिगु संस्कृति झिगु चलन मस्ते तना शशवनेनु मस्ते तना शशवनेनु नेवा है जुया फागु भाषा नवैनु झिगु संस्कृति झिगु चलन मस्त
मस्ते तना शशवनेनु मस्ते तना शशवनेनु नेवाजी नेवा है जुया मन्त धासा चिभा मधुगु बहाथे चोनी भिगु संस्कृति मन्त धासा य मधुगु देगथे चोनी झिगु भे मन्त धासा चिभा मधुगु बहाथे चोनी भिगु संस्कृति मन्त धासा य मधुगु देगथे चोनी वहेलु मंका झिगु संस्कृति वहेलु मंका झिगु संस्कृति झिसा बचे यानु राजु बीजा दाजु की जा थी समाजिकु देखनु नेवा है जुया शोभाजीगु भे मन्त धासा थो देया थना झिगु संस्कृति झिगु चलन झिगु भाषा नवेवा गणदै शोभाजीगु भे मन्त धासा थो देया थना झिगु संस्कृति झिगु चलन झिगु भाषा नवेवा थोहेलु मंका नेवाझी छधी छप जुइनु संस्कृति झिगु चलन झिगु संस्कृति झिगु चलन सक्सी त शशवनेनु नेवा है जुया खगु भाषा नवेनु झिगु संस्कृति झिगु चलन मस्ते तना शशवनेनु नेवा है जुया खगु भाषा नवेनु झिगु संस्कृति झिगु चलन मस्ते तना शशवनेनु सक्सी त शशवनेनु नेवा है जुया नेवा पाए गुणगान नाटो मिरुङका आ रमेश कपाल जो कमेन्ट पुने वेक्न ठुक्न चुइ दिग्दो नापा सौरी मास कठाई नोडे या सकिष्टा पिन्त्र नापा सकल से जे जिमे ढका मन तुना चुना थो सौरी मास या नापाङको दिन एटा चिसा खाइ सलो टाइको खसा नेपाली कथा मेष संक्रान्ति टाइ ठोकन विश्व ब्रह्माण्ड चित थपना न करपिन्ट राप टाप ब्याजम सूर्य मीन राशि मेष राशि दुआउनीले मेष संक्रान्ति वा वैशाख संक्रान्ति टाइको याना वया चों खण्डो नापन ठोकनु एटा चिस खाइ सलो कथा बक्कया नेपा मण्डलिया पुलाको नेवा बस्ती खोपुङ अथवा खोपै लागा चोपी बिस्का जात्रा हना चों खण्डो ठो अलावा खोपा इले बिले लजगाय लागे ठोठासा वना चोंगो नेवा बस्ती न ठो जात्रा न्याका वया चोंगो खण्डो गडके तोखा थसी धमठो खम्पु धौछ
ठन खोपना पण स्वागो जात्रा बिस्का जात्रा हना चंगो तैगो ठुपि ठोठा छ खोपा वया बस्ती डेका चंगो तै सिडो गट ठौकने छि नेपाल त अमेरिका युरोप अस्ट्रेलिया वना अन्तुना चोपे नेपाल टेसन मोनी सुन्टी हन्टंगल तासा नेवा टेसन ये आफ्नी बिस्का जात्रा चथा हो गैर नेवा टेसन टिज हंगो इलेबिले सामाजिक सञ्जालले सुए खंगडो ठोटैको सामाजिक सञ्जालले टस्क बालाको पछि खके गन छुजुलो वा जुया चुनो वा तुरन्त खनिवा सिकिदै ठटे सार नाप नाप खोप ठा हिला वना चंग बस्ती पाखे बिस्का जात्रा हना चंग जिमा ठैको जिगो व्यक्तिगत टार्न ख नाप ठोखुनै दचिस खाइ सनो टका बिस्क पवो ठा बाक ठ खाइ क्वाटी कामो क्वाटी टोनी गुन यही ठोकुन डेकेको क्वाटी खाइसी चुनी गुले खाइ क्वाटी टावर का याउको अनुमान यापो तर गन कैमो क्वाटी टका ढाकुन या टोनीको क्वाटी त छाठ त कैमो क्वाटी ढाल रे ख अर्थ मुठो सार कैमो ठेको वालया पाना सुया मुसिङो चापा त चिस कैमो ढाउ याना चुनको दो ठो कैमो न त सुवा तरकारी ठु चिनि फै न त सुन कलिया चिनि फै वा याउको छपन जिफत घाल ल्याटे फै ठकटे ओखिन ठुकिन सुट मोटे सोला मिलिया या मोफोगो सुया त कैमो टाटे ओखन टोनीको क्वाट न वो सवा ठसवा वल ढका ढामो फ्या जगा कैमो क्वाटी ढका ढया त खला टेठन मटी व तर ठो क्वाटी विशेष ना किफो लागा खाइ सलो पखे टुनीको याना या चंदो ठो क्वाटी डाक्टर नापमा जाकी छिया घले चला लखे डाके अन छसिक न लिसु कोछे बोकला छाचा सिम्पो फुट्यो मोतर खोसा मुसा टगो के गुचना मी नापमा मसला तया टाइट का डाका बुटके मिच का वाना टुनी ख किरण खड्गे जो ठुक्न चाहिँ दिग्दो जुजल्पा दाजो लिबाक साम विक्रम सम्म 2081 नोने छिटना पा सकल नियमित पास पुन्ता पिन्तना टका वेकलन चाहिँ दिया ठुक्न खन्याका दिगो जेगो सोनिग कलाकृति दिगो चाहिँ ते भएबा चंग हलिमे बिस्कम हिस्का दिया चंग ठाक ठौ सक छिपका यल दे दुने गोगो भा बैदु दिगो चिचा हकन जानकारी दिगो आशा से मरुम नाजामा भजन शिरो भने किरण साके सुकापटी भुवन स बासलामा टका बिचा आको से वेकला हाला दिगो छपु मे इना पिना टका किरण खड्गे जो चाहिँ दिगो ल किरण खड्गे छिको नोड पिन्तुने लागे जुगुना चाहिँ पिन्तुना दो होला छि दैदिउपट्टि छि यले चाहिँ गोगो बाह भइ दुदियो चाहिँ ठाउँ चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ न्यनी मुन्ट होला ठकै बारे लिपछि छ छौ चाहिँ चिचाको चाहिँ छलफलिया या लिप चाहिँ थो निङ्क्यो जी अले छिसा चाहिँ थो किरण साके जोगो ओखन चाहिँ वेक मुन्ट होला वेक सुकाबटी भोम्ने काम नै नाले जिमसन चाहिँ चिसन ठटिया चाहिँ काम नै या अले वेकला दैदिउपट्टि हाला दिउ मे चाहिँ जिङ युट्युब ला युके मला तर न्यामी छफेल या मला दको खेबाइ मिजोले चाहिँ वेक युमी मखके गबले पूर्वो जी छन्त सिरेटया म्हसिको मुफ्त छन्त भगवान गबले पूर्वो जी छन्त नुगलेटया अबले निसे म्हसिको फट भगवान ढापटी चाहिँ थोप दार्शनिक दर्शन जुठ्याउ मिनिङ के छिसा डेटा चाहिँ सिरेजको त्याना चाहिँ छुन खेल्दै मखला छुजी फय मख जब चाहिँ भगवान बुद्ध या मेपि दियो चाहिँ सुचेनि छिटा ज्ञान ब्याटौ ख वो ठीक लाट्ने चाहिँ छिसा टाइम दियो म्हसिको भइ ठोक मिन ठट्या ट्या चंदो आठो च्याटमा किशोर टुस लेट याटमा अमरराज शर्मा अले हालाटमा रमना श्रेष्ठ ख ठोमिए ठ्याक्क छिसा चाहिँ इनाप ना दियो मि मुजुसा ठटिया चाहिँ धर्म सम्बन्धी स्वाउ या ठो छिउ नामे चाहिँ हाकिदिना नेनादिस गबले प्रभुजी छन्त
देखला लिपाङको कमेन्ट छौ न नि तो यसले आज यो कमेन्ट खा वेक्ला ठुक्न चोइदिगदो मिजो अधिकम पाला यको सुबा छिटन चाहिँ यको सुबा दो यसले आज छिउ ठोनामा चाहिँ जिता तस्का प्रभावित जोले छिउ तस्का मसिक माछुया छि युट्युब चाहिँ ठक्क वटवाला सुइले छिउ फोटला अन खन छिला चाहिँ बुरामपट्टि मखनी ल्यामे तिन खनी अले छिउ चाहिँ अन प्ले लिस्ट सुइले छोपमी चाहिँ मंगले चाहिँ काटी दोब्ले हाला टौपट्टि खन वय मी चाहिँ जिथन ह्याक जना आठो दक्षिणकाली बने मिसा मिजा पासा मिके मिका मिता जन पुलो पालो कासा ताउटो ले यो चाहिँ नि लोक हम्मे ख आठो हालातम सार छे जिमार का चाहिँ जिथो ठिका थोमी ह्याक जना थोमी छिउ नामे चाहिँ देछा जुलका नि यसले आज दक्षिणकाली बने निभा मिसा मिजा पासा निखा निखा निता चुना पुलु पलु कासा दक्षिणकाली बने निभा मिसा मिजा पासा मिठा 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 चुना पुलु पलु कासा दक्षिणकाली बने निभा मिसा मिजा पासा मिठा 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 चुना पुलु पलु कासा Saluga trovena soya choma bazu sadhu man kamana tina gate gate mezuya saluga trovena soya choma bazu sadhu man kamana tina दक्षिणकाली बने निभा मिसा मिजा पासा मिठा 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 चुना पुलु पलु कासा दक्षिणकाली बने निभा मिसा मिजा पासा
निखामिता चना पुलुक पलुकासा त नियम पिनेको कमेन्ट कोचल कमेन्ट या डिपेन्ड सिक्मे सकिला यकिको सुब्याड हो कमेन्ट हो खाली छानी निज सुजाजि तेना आखा गोजगु मखो थो छौ किसिम चाहिँ सवान ख छिसन जाने बेला के नेबला मेबला चाहिँ नेबला अचार नेबला गुली चाहिँ मिचकनी थो चाहिँ कमेन्ट बनि बेला नि बेला न उलिया न्याय पे ताजी मार यो चाहिँ जुगो अनुभव पिला न्याना चुना दिल सान्तरा साके पाखे सचिव नियपिको नेवा मेजो मंगलबार लुटिफुनी ख ठोकन सुनि गमिट निरा हिटी उना ख्वासला वै फुसे जंग जामचे जम दियो दर्शन यावनी आदिम काले लख टोपिया टौ छौ टर पुगली सटियोग बन्डुमती नगर बिजामा विपसी बुद्ध जामचे बिजना पल्समा पु होला बिजत ठया कार्नेना जामचे परम्परागत महत्व दुजुल ठो महत्व सुनि गमिटेस ठौ टक्न लोमंगो मर्नी लुटिफुनी सरखुनी येले लगा खेले बुंडियाई नवये ठोकन येले तेस बुंडिया नवन दा नव पनि काटाउन या ठो बुंडिया नवन पछ प्राचीन बाखण्डो बुंडिया न कोख्याटौ नागे बारे ठौ वे बाखै पुनाउ रेकर्ड नियंकि छैन न्याना दिस ठो बाखै नाख सत्य नाग ठो कर्नामे बुंडिया नव व कर्नामे बुंडिया कोख्याटौ नागे बारे छप पौराणिक बाखं जनावया मुंकाटौ कर्नाकर बैदे बाखं ठस्दो यल देशे कर्नामे बुंडिया दुटे बिजाको से निसे देशको लगन खेले कर्नामे नव याइ छौ प्रख्यात जात्रा चले जावया चंगो आटकन दनी दयाटो दुके ठो जात्रा स्वेट मिलपो कोठ नप सोवई अठे प्रकार छ कर्नामे नव स्वेट नखु खुशी बास्तुना चम सत्य नाग वइ कला नागनी याटा थाल कासो जि छौटा ठौ कर्नामे नव जिनचको सोवन तेना सुनाना वया जिगनवन दका न्यसा छ अनुवन ठनवन सुया टामटे ठुलट्या सत्य नाग मनुष्य भेस गया लव ठोरिय चुए चना नव सोया चना ठुया बोक्टे गरुड वया सत्य नागिटा शिकारी याग बिचायना सरासरो नागीको बास ताने वना नागनीके न्यन छिमपार गनौन नापाज नागनी न जिमुस्यो जिटा छुटया म अडगाटाल तर गरुड कुट्टुकुला न्यमले वो नागनी न खकन क जिमि व कर्नामेको नव स्वेट लव खिले उना चंग दो ठोखन्यना गरुड अनसरासर भयाउना लव खिले कर्नामे नव येको इलाका चाचा हिला सोया चुन ठुके सत्य नागे जाप्य भेसकया कर्नामे नव सोया चुन गरुड ठक्क बिचाना सबले ठुरिय चुएचुना चम छम मनु मेपी मनु सुयाबले छ छल टरिका खण्डट तुरन्ते गरुड सत्य नाग ठय खर काशीका वन मनु भेसकया सत्य नाग चुना चंग ठासे वना वटा ट्याप जुन कानो छन्ट माला ज्याचुन गबेटी ज्यारंगल ठौ बल्ल छन्ट जोनी खन गरुड ढाल गरुड ठे ट्यास खट्न सत्य नागे हंस ठ्या टोटल ओखिवा कलामेस्ट ठ वनि ख गुप्त यानाटी ढका सिनकन याना वगो अठि कलामेस्ट ढकनका वो वना चंग ठ्या कना होइका व मंगसेन खंग मखो अन बचेजी व छु उपा मख सेले व गरुड याटा ढाल आ जिटा छ जुनिया टंगल जिउ जुल तर जिटा छेचका वनिको आज्ञा बिउ जि छेवना नागनी नप अन्तिम खचको लाना हाक्न छन्टाटो ल्यावे ठोजीको सत्य वचन जुल नागीको वचन जना का ल्यावे खस जि टोटा छ ढका टोटा छ गरुड अनपिया कर्नामे नव सुयाचन सत्य नागे ठगो अन्तिम कालो खना हाक्न कलामेस्न अति ठट मुखठी यागो लुमुङको या
निखुयाको बास ताने ठंगा होना अनु नागनी खनु है सत्य नाग ठ कलामेस्ट अथे इमान टोटा बियो खना ट पिकिया टस्क बोइलो छंगो मूर्ख बुद्धि याना आजिको प्राण उनी गेजुल आछ नि निठ है निखु खुशी हाथ है सदाना हाला चुनीमा छन्त जिगो ठय सराब जुल ठुल दिया वो सत्य नाग अन सरासर वया वे ठुरे पिया चम गरुड ठ्या वन गरुडे वो आग्न ल्या वैठ्या मुजंगले मने अनेक विचार तया ठम जुन टुंकुम नाग स्टी टोटा छोय उठका मुटी तया चुनचुन तर वो सत्य नाग ठम बाचजना ठ्या हाक्न ठठा न्यन छंक वो खना गरुडे मने बालाको पूर्वावला त ओहो ठो नागला टाठ्या सत्य बाचा लाइम ख ठग प्राण ये परवा मटसे ठग सत्य बाचा त पुरा यम ज्याचन खनी तका गरुड मुची तया वो नाग इटा शाना नेग विचार टोटल ठजाको सत्य बाचा लाइम नाग यता जिन्ने मखो बोर जी छन्त यंका वहे कर्णामयको सर्ने छाया बि तका तया गरुड वो नाग इटा जुना यंका कर्णामयको मेटो कोखा का बिल ओके ठौटको छिसा खना चना कर्णामयन कोखा त नाग सम सरानन्दो ठोया सत्य नाग ढाई कर्णामय नव खुनो न्याप्ले वाफे वइ ढैगो किम्बन दन्ती ठौटक न दनी ओखना हाकुको स्पा वया नाग ये बालु ढकान ढागो या नव यथा लिक चुंगो कुको स्मा चना नाग राजा सुयाचन ढकान मनु ट्रेसन ढागो या ठटे निखु खुशी न वे नाग राजे श्राप वइ कला नागनी नि सुक हुनुनु हाला हाइ ढैगो न किम्बन दन्ती दो युलेची बाखा ठुली ज्याजै दक्ष लिफ्ट छपो हिन्दी में लसे निवा मिनिना दिस मिचया तम दुर्गालाल श्रेष्ठ ख हाला तम पवित्र कसा ख आठंगने चन्थो हिन्दी में हाक्न पच द मसिन चना चन्दो मला कपिराइट यो क्लेम वयुले चाहिँ मि चाहिँ ठाको सा म हालात नि ए जुसा चाहिँ ठोचक टेस्ट लागि चाहिँ हाके न मि म हास चाहिँ क्षमैना दिस नि कन्या दिस थ्वे बालापट्टि मे तौय सचिव नियपेको निवा मिजो कोचाल ज्याजोनिना लाइक कमेन्ट व शेयर ना डिपिन सक्स्टा हाक्न छक सुया बियाजना मेगवाले सचिव नियन्याको निवा मिजो जना हान नाप्लावे उलेटकी लाई ठो सान्त्रा साकी त चाहिँ ने बेदा बिया दिस थौट बा लिपा हान नाप्ला